ناوا ستودیو دا برای نوری بریم و اندام کمیته نواندیا پدکست گل مدابا و مستان نوری تو گل بخیراتی بله هم جیا هری داوی بحث بکین بله ریکن چهار سری جاری ام بحثا دست بکرنا دیالوگا کردی بکین تشتک های یا جیا مواکی بری هر بن پیکاری جالی پیده و برای بریا خسر برام بری و هنب طیبتی جاری داوی اندام نواتی نگرتن حتی گشتیا گرتنا روزنامه وانانجی یعنی براستی بلکی سالک و چند مهن بیتری دوری سال و نیوه که او گفتگو یانجی او دانستاندنک سرپرشتی امریکانا دبون راوستینه و نه تشتکیج نشکاوا بو او راوستن بونا متوقع بو پیاده چه پیاده وک حزب چه قصده چه او منظومه کو ناوه خو پککه شریکا قبول ناکی جروجا هاتی دامزراندن چه شریکتیا به تایبتی لگل کردان ناکی نل باکوری کردستان کر و نل باشور و نل روجاوا و نل روجلات یعنی دست پیکی دا ما اف دزانی وک انجمنان اجتماعی کردی یانجی وک پدک هسه ما دزانی کو پیاده اوی کو ردیفه پککه یانجی پککه ناهلی پیاده گفتگو یانجی دیالوگا کردی بچه سریش برویجی گل کی امریکانا فشار کر گل کی جادا کردی فشار کر گل کی ما هول دا ما تنازلات کرن دا کو بس ام بکانبن ناو مالا کردی ریکو پیک بکن وک انجمن ایما وک ارک ام دبینن کو ام ناو مالا کردی بریکو پیک بکن بلام پیاده نتنه واکر شرکاتی قبول ناکه او ايش برچ قبیل بمپیکرنه مافی مرو برچی کرنه خلکی بمپیک سوتاندنه شوتاندنه مکاتب انجمن اجتماعی کردی گرتنه کوادری ما لشکریا نشار چدکی و چناکی ایمجی مش امریکانا رجی گوتی و امجرایا گشتی راجی دبیجن حتی پکک بلا خسر کرد سوریا ونکی کرد سوریا نکانن ببنیک و مثلا لواداویه جوات کمیتان آوندی آپککه چی بویر قندیلی باشه چاوا سروکی شاندا پیده آلدار خلیل سروکی شاندا پیده علی اساس کردی سوریه و سرپرشتیا شاندا پیده لگل انا کسی دکی و سرپرشتیا امریکانا باشه آلدار خلیل لجواتا کمیتان آوندی القندیل بشدار دبی یعنی چاوا پککه و چاوا پیده و 10 جارا مگوتی يعني يكج شروط يكج شرط ومرجع انا كسي بردواميه دانو ستاندنه كوريا با خلكيكو بهافرا رويدنن بلا كردي روجافابن بلا نا كردي دروي روجافابن دغوت نا اما ام كردي روجافانا و تشكسي باشا چاو يك اندامي كوميتان وندي پككيا و سرپرشتيا ديالوگا كردي لروجافاي كردستان دكي اوا چيه يعني اوا صدفه اوا چيه يعني تیواواتای کو پککه و نهیل به دیالوگا کردی يعني ما مصاب يعني مثلا همي اول سر هندك و دوی کردی روجاوای کردستان سوریه بیان جی مثلا الهوليري جی عالی کاری هبیه مثلا جبوی 4 سرنا پرزگیری کان جی لیک نزدیک عالیم کردی سوریه روجاوای کردستان یا جی مثلا شنده ماستره نه جوازی نوبره هولير و قندیل چا يعني مثلا دعم لوجستيك بلا بدن يعني وقت هولير لوجستيك مارا يارمتي بكي قنديل يارمتي بكي مهابات آلي كار بكي آمد بي أوا تشتقدية أوا بيواندين كردينة أما يعني إما أم بيت حسن كو رولا بكاكا دوا دانستاني كردي رولك نارينية رولك سلبية ناهلي أو تقريبا يعني وامريكا مثلا بروستيجاز بجمع مستوى بواريب امريكا هي طيب تجي او سر هر تسكي مطلعه يعني تظنش برشاف تشتهي بيك نويش برشا يعني بيادا بكك يعني ناهل الطاليه الكردي ليك نزيك بن بوتشي وي كورفادونينا بوتشي او يعني سلورة كيش بويفان كريزا سوريا قالك كومبلكسة قالك معقدة يعني كريزا سوريا حتانها شارسيريا سوريا سياسي سوريا نبيلية دوني كونغريك لقطر لقطر الدوحة بو دوا يعني مرة نكاني بيجي كونغر بو كوم جوين بو ندوا بو مالا محفلة كي سوري الويري بو دوا محفلي دا جهاد قوتن كو شارسيريا سیاسی لسوریا دوره سبب یک اسباب چارەسەریه
سیاسی دوربونه چا یانجی زحمتیه دیتنه چارەسەری سیاسی بو کریزا سووری یەک جێ خەمساری ئەمریکانایە ئەمریکان نەتەنێت پرسا کوردی دا خەمساریە دەکەن یعنی ئەولەویە ئەمریکا وهسه إدارة الصابين الدفاع ونجيب يعني امريكا وك دولة برجواندي مثلا او انا اولويه امريكا تشاوا صيني مواجهه بكن تشاوا بروسارا بكن دروجلاتنا فيندا بلانك وان هيا اما بالنسبه سوريا يعني تقريبا معروف دكاري بيجي سوريا رادستي دولتين دوروبر بونا دولة اقليمي يعني انها فايلا سوريا دست ايران ده دست تركيا ده دست روسيا ده دست اسرائيل ده يعني ام همي قبل بيجين بارتشابينو عراقي بس رنگ بارتشابينو سوريا بري عراقي بوجود وك هري زاني اولاتنا تبيجي جارك دن وك كيفن وك بري 2011 سوريا وك خو نافندي بميننا بلام شام رجيما شامي وحريص به ونجاحات جهانيه رژیما شامی گلک تشت بکار آنینه کوج خلکی راج دورو بر را اثبات که بیجی وقتی از رژیم دوره از لیتنما تيرور تيدا هيا دوي از هبم دوي الجامعة العربية هبم ودوي اعترافك بمن ببي يعني رژیما اسد پشتی اسد جارك دم بو سروكي سوريا وقت تشتكي شرعناك تشيبو آنها تدي مظلوم كوباني دبيجي والله رژیم لقال ما ناكي يعني اوان دست فكريه بس رژیم نوعید او انا جينك اصلا رژیم جيناقتينا اصلا لافادكن من دسبيكي جو مگو پککو پیاده بس بكردارا ناكي بلان بعرب عرب ترك بكيرابي ويبكن بس بكردارا نا يعني اگر رژیم بكي اگر تركيا بكي پیاده دكي وده جارا برپرسين پیاده قوتي امام دخوازن تركيا را بده بستين يعني في بينه ده و پی باشه مثلا الرجاوای کردستان آلین کردی بگهنه یک چهار سریه که بیونج اگر روسا بردوام بد باشتر اسد یعنی رژیم شامی هر تسکی وگیره سوریا وکی بری نه خیر سوریا وک بری نه رژیم بعث رژیمک شوفینیه و اما رولک ما هي ام د اپوزيسيون سوري دانا ام لحيش جنيفا بجدار بونا والداويه تاكيدك للدوحه او كونغري دوحه نا ابي بري في بحفتيكي بويا الورجي غارتنا رژيمه لازم او رژيم وري غورتن رژيمك خونيه رژيمك فاشيه بو كردا ناو مالا كردي ببيك گوتنا کردا ببه یک ریزی چه ببه یک آخافتن به یک هلویست به هلبت اگر او نبه کردایتی سوریا نام بس از کردی بجم مثلا شرایط نو بین پیش بینی کردی نو بین روسیا اوکراینیا دیال فایلا سوریا و روجاوای کردستان دی ولی بکت چهار سری یک زیتر هبیون جیک دیرن طيب تجد نو بین روسیا و امریکا زانه بازار گلک دبن بازار النفط یعنی آنها بالنسبه روشا سوریا بالذات آنها روسيا وامريكا هفديتن جدا دوري يو ان دكن دوري كوملغا نيفنتوي دوري قرتي بتاني دكن كاوي تشاوا مساله اوكرانيا تشار سر بكن تشاوا سوريا رولا ايران تشاوا بكن مواجهه ايران سر عرض العراق وسوريا ولبنان خورته يعني قالك تشتنا خيادك امريكا وروسيا وحق بدنخا بالتاني رونن تاني دوري يونايتد نيشن دوري يعني متحده وشاردين چونكي او اتهام دكن يونايتد نيشن دبيجن او يعني متحده دبيجن ترهل تده دبيجي نظام چته ده بتايبتي الفاداويه جي بيدرسون يو ان قالك بيشنيار كرنا قلتي غاف ستيب بو ستيب غاف بغاف يعني تشتنال قال رجيم القال روسيا وامريكا هر دو طرفات تشتي بردسون قبول ناكرن برئيس نوري بريمو اندام كوميتي نوفنديا بادكاسيت قال ما استوديو ده ما مستنوري قالك سباس بوا سباس